I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ayibingelele egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho unakhona. Uphonana lelifuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso ebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamuhla ngolesithathu tilishumi nesifupha enyangeni ya April emnyakeni wa 2025. Lamuhla umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi uhlomisa bazalwane. Amen. Kuba seFeso 4 verse 11 kuya 12 uthi nguye futhi lo wapha labanye ukuthi babe bapostoli, labanye babe baprofeti, labanye babe bavangeli, labanye babe belusi, labanye babe bafundzisi. Lokho wakwendela ukuthi labangcwele bahlonyiselwe umsebenzi wabo wekukhonda kuze kwakheke umtimba waKristu. Amen. Umpostoli Pawula kubaseFeso 4 ukhuluma ngetipho tekukhonda letisihlanu letitekuphelelisa abazalwane. Kushoni kuphelelisa abazalwane? Umfundisi uthi kuyamangalisa ukuthi lokho akusho kwenda abazalwane babe ngcono noma babe bahle kakhulu. Bazalwane vele bahle. Kusho kubahlomisa nekubaphakamisa. Amen. Awunake nasibonelo, bamfana kuyenteka yini babe bamfu kakhulu basakhula? Cha, wonke umfana utalwa angumumfu lophelele njengebatali bakhe. Bamfana badzinga kukhula futhi bakhuliswe. Lokho kufaka ekhatsi kubahlomisa ngelwati nekudla lokunetitsako letifanele. Bangakakhuli futhi bahloniswa ngelwati lolufanele nenhlakanipho kanye nemandla, angeke bakhone kuhlanganyela kuloko lokwendiwa bamfu labadzala. Akukhathalekile ukuthi sebavele babamfu ngalokuphelele. Ngendlela lefanako kupheleliswa kwabazalwane kufaka ekhatsi kubasita ukuthi bakhule futhi bahloniselwe injongo yabo emtimbeni waKristu. Amen. Kunemkhuba lokhona kumaKristu ukuthi bese bakhetha kuphila ngendlela letayelekile nje, bangaphili lempilo lenhle Kristu. Ngakho-ke badzinga kufundziswa nekukhunjutwa ukuthi babobani kuKristu nekuthi kumele baphile njani. Ngulowo-ke umsebenzi waletiphiwo letisihlanu tekukhonda. Kungako kumcoka ukuthi njengebashumayeli belivangeli, umsebenzi wethu evangelini kumele siwuconze kahle. Kwekucala nalokumcoka kunako konke sibitelwe ukuthi sibe bazalwane. Bazalwane baNkulunkulu, emalunga emtimba waKristu. Kodwa-ke uNkulunkulu wamisa hlelo lwelibandla lakhe. Labanye wabagcoba ukuthi bente tinkonzo letikhetsekile ukuthi basite ekuhlomisa abazalwane kuze bakhone kwenta umsebenzi wasebandleni. Amen. Kuchubeka nesifomvo ungafundza kubaseFeso 4 verse 11 kuya 16 nekubaseKolose 1 verse 28 kuya 29. Amen. Kulesikhathi sanyalo sitawusho nangu umthandazo. Utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyathandaza ukuthi emaKristu yonke indzawo baconze ngalokugcwele inzima kanye nemisebenzi yabo emtimbeni waKristu. Baqiniswe ekukholweni, baphindze bakhuthadwe ngumoya kanye nelivi kuthi beme baqine ekwethembeni Kristu egameni likaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yanamuhla. Sihloko sayo lebe sithi kuhlomisa bazalwane. Amen.